Jambo tena. Bon, kwa majina naitwa Leji Ali Elakano. Nasimama hapa parce que niko aussi membre wa DGNL. Nitaanza kwanza kuremercier mama coordinatrice kwa kuorganiser hii nani cérémonie parce que si wa membre wa DGNL tuko kisanti tuko beaucoup plus délaissé. Mais le fait ya organiser hii cérémonie inatu permettre tuko quand même en harmonie entre batu yote ya DGNL. Neno ya pili ninapenda kuongea ni par rapport na compétition yana organiser. Compétition yana organiser niko supporter donc manager principal ni son excellence Jean-Jacques Elakano. Compétition yenyewe ni compétition ya dance. Donc inaitwa Fizi competition. Naweza pinga ndugu hapa sogee pour que watu baone visibilité mzuri. Voilà un peu ndio competition tunaorganize inaitwa Fizi competition. Iko organize mfizi mzima sasa kisi inaandikwa pale. Competition itaanzia pale Katanga comme ouverture. Tunaenda Sebele, tunaenda Mboko, tunakia malizia hapa comme finale. Na profiter occasion kusema kama il faut bazazi yote, mzazi yote mwenye anajua ke iko na mtoto mwenye iko na talent. Talent mkadre za mingi. Mkisakuwa na talent mkadre ya comedy, mkisakuwa na talent mkadre ya dance, mkisakuwa na talent mkadre ya R&B, mkisakuwa na talent mkadre ya hip hop. Mzazi yote mwenye iko na mtoto mwenye iko na talent yote natoka cité hapa. Franchement, mjikaze akuye jiandikisha kwa hii Fizi competition. Parce que iko na avantage mingi. Avantage mingi yenye membe son excellence alisema wenye atatoka wa kwanza mukila kategori atampatia kado. Furaha iko haiko? Mtajiandikisha. Donc naomba sana mkijiandikisha kwa wingi ili ile kado yenye son excellence alisema apatie wale watu. Voilà, c'est un peu ça, merci.